lagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita kapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senokure atas. Puji-pujian terima kasih isombahkon ur nami hubamu. Bani bagal ni pangidopimu nadok marmudu-muduhon manramotkon rosi masarihon gulu nami das kubani panorang sogoton. Bapa marhiti hatamu nama pasingin paikat hamhanami asih tetap ibagas malas nihur apa ibagas pangarapan na umbamu hanami mandalani gulu nami seganjang niaron ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jaram rapakon tonggo nami. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapi na siya maranan bani panorang sogot nerion. Nabu isisihan nami marhiteho ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sa dalyon Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 tersurat bani buku sada Petrus bindu sada ayat 10 das kubani ayat 10 sia nama katahon sonon. Ay ibotoh na siyamdo. Sedo marhite arta nas naramaseda omas barang pira asimaluah na siyam humbani parguluhan na siyam naso margagan in natinian na siyam humbani bapa na siyam tapi marhite daro ni Kristus na maharga indo nasongon daro ni biri-biri naso martikas naso marsini ibagas parguluhan taon isepihita porini pe ibagas parguluhan ta sigano pari laho mamili sada barang laho membuli atap ahapi ay prosutumang do hita na parlobe sahali ipardiati hita ay ma barang na ibulita ay kualitas ni jenges jana asimarlangganan hita tetap membuli barang ay ma anggo barang ay tetap menjaga kualitas ni. Sonay mahumani marlaku ibagas parguluhan ta halak na porsaya. Porini petongon Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Doma ijalo hita idop ni hurni ne bata. Janah gabe parsimada mahita bani haguluhan na nilayak-layakon ni ne bata hubani haganut halak. Tapi bani halak na porsaya dopkosi manjalo idop nihur na humbani ne bata. Maningon do hapeni ibotoh janah maningon takas do bani. Sonaha mandalani gulu hakaristenoni napatut naparohkon hamuliaon bani na bata. Artini ay songon na sidobu tanok kanayay na parlobe sakali bahasa bani na mambuli sada barang pehita na parlobe ididah kita ay ma pasal kualitas ni jana sonaha si mada barang ay menjaga kualitas ni barang ni ay. Na sonay mahumani hita bahasa parguluhan ta sigano pari sebagai halak na posaya lang sukup kapeni pitah mardalan sonin tumang. Tapi maningon do marusa hita ibagas parguluhan taon. Bahasa ahana ijalo hita humbani ne bata. Idop dihur ni ne bata nadop ilay alayakon ibagas parguluhan taon. Maningon do tetap markualitas. Artini ay porini pe adong na masa ibagas parguluhan ta sigano pari. Langboy ay mangurui kualitas ni hapor sayonta. Langboy ay mangurui kualitas ni hapor sayonta. Janah lang manguru lang boy ay mangurui kualitas ni horcata. Ibagas na makorcahon harosuh ni nebata ibagas parguluhan taon. Natotu maningon do takas bata. Songon nadoma isobut no kanayay bani sada Petrus bindu sada ayat 10 das kubani ayat 10 sia. Nagabi rigapan sigano paribata bani panorang sogoton. Asiboy hapeni sahalak Kristen.
ibagas parguluhanta sigano pari. Totap ididah jana iarusi hita. Bahasa maningon totap do ipataridah kon hita. Kualitas ni hapor sayonta. Lampita kualitas ni hapor sayonta. Maningon lambin meningkat do. Lambin martambah umurta. Martambah panorangta. Lambin meningkat do humani. Kualitas ni hapor sayonta. Artini ay. Lang buhi be dos songon nadop salpuin. Lang buhi dos be hapor sayonta. Songon opungta. Lang buhi dos be hapor sayonta. Songon orang tuata. Maningon bayu. Jana maningon taridah dotongon. Peningkatan ni kualitas ni hapor sayonta. Ibagas parguluhanta sigano pari. Totu. Onjolanta aima. Maningon do hape. Iparatah-ratah kita tong-tong. Ibagas parguluhanta. Bahasa parlobe sahali asebui hape ni hita. Totap manramotkon menjaga kualitas ni hapor sayonta ibagas na mandalani guluhta sigano pari. Bahasa doma parlobe sahali itobus naibata hita sedo marhite arta narama seda. Artini ay hajong-jongan tanuan asebui hita menjaga kualitas ni hapor sayonta doma parlobe hapeni. Naibata manubus kita lampita humbani dosata tapi humbani haganupan parguluhanta pangabakta nasomargagan nadopin rossi guluhta nasyol rohpe. Doma itobus kita marhitihon ni daro ni Kristus na maharga tumakin. Totu asitarida bahasa na maharga dotongon daro ni Kristus na madurus bani hayo parsila. Maningon do lambit ipataridah kon hita pambalusyonta bani harusuni nebata. Maningon do ipataridah kon hita hapor sayonta ibagas na mandalani guluta sigano pari. Jana maningon do ipataridah kita humani ibagas parguluhanta. Buah-buah ni hapor sayonta dah baik ay ibagas parguluhanta sonay do huma age dopak hasomanta jolma. Ando harma saganjang niarion tongon lambin ipataridah kita ma. Bahasa parguluhanta on lampintah untuk dirita sendiri tapi guluta na adong bata nuan on sihol do pakeon nine bata ase makorhon na badiar humani hubani hasomanta. Amen martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami. Terima kasih mabamu. Nadop manlayak-layak kon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lahu manubus dosa nami. Ase talup hanami tongon bapa. Manggulu ilobe-lobemu jana talup hanami. Makurjahon nahi narusukon ni hurmu. Alanesa ganjang niron ajari ham hanami. Jana pajonam ham umban nami. Bahasa onjolan ban nami. Ase tetap ijaga hanami. Kualitas ni hapor sayon nami. Sonai agi gulu pertunduyon nami. Halani naduk parlube hape. Itu buskam hanami. Marhite daro ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nama hargain ase gabi parsimada hanami. Bani haguluhan sisaduka ni dokane. Asi bagas saganjang nerion. Ondos bemu maguluh nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon hulong ni ate ni nebata bapa. Apa parsauran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan. Bapay nang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harma. Saganjang ni rion. Bani malas ni hurta. Bani haganupan aktivitas ta. Sonay agi horjat ta sa darion. Lambit ipataridah kita matungon. Ihorjahon hita ay ibagas malas niur. Hataridakan ni buah ni kualitas ni hapor sayaon apa pangarapan ta bani pertobuson ni Kristus bata. Ando harma. Shalom.